الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. In muna-muna itukbal natu in sa taud-taud pagsarang sukul pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iwan salam hajunjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam latun pakampung keluarga niya, pasahabat niya, patabi'in, tabi'in, fa'immatul mujtahidin, pakatan bangsa muslimin niya magad hapamandu sinjunjungan ta sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Mga kiaulungan sin Allah Ta'ala, mga bariman, alhamdulillah, lima bay nakato taniw in bulan mahamul liya muna in bulan Ramadan. So magdapa-dapa na kita niyo sin amal ibadat na hinangsin kita niyo. Demikian sumunod na isab puas in bulan Ramadan amuna in bulan Syawal. Demikian magdapa-dapa da isab in hisiusirang katu taniyo nakapuasa sin unum adlaw ito. Puas din ha bulan Syawal, simunod na isab in bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Intu bulan ini iwan sin magsunod-sunod ini iwan sin awang pahambuok bulan na in Rajab, pagtawagon Ashhur al-Hurum. Haparman sin mahasuci Allah subhanahu wa ta'ala surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. In bilangan atawakan hitungan sin kabulan-bulanan
hadarat sin maha suci Allah Ta'ala amu in kia lukis halauhil mahfuz 12 syahra hangpu tak 2 bulan yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum aun dainha hangku tak 2 bulan yaitu pagtawagong ashhur al-hurum Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ang nagsunod-sunod ini ibansin hambuok kimakandi wala simunod hatu ini amo na bulan Rajab. So may ta siya kanganan ashhur al-hurum ha atas 2 parakala hika isa li tahrimil qital fiha illa an yabda al-adu angkan siya kanganan ashhurul hurum ha atas 2 parakala hika isa hiaram sin maha suci Allah Ta'ala ha 4 bulan ini in pagtawagon magbuno mag-asabdo malainkan bang isab kita tagnaan unahan sin satru na makajari kita magdepend umato kanila sa abang tumagna di manjari zaman jahiliya timagna hadul qa'dah panagnaan bulan Dzulqa'dah kaya pag-addatan nila in bulan ini karena nag-isun maupakat sila hindi manjari magbuno misan pa in kiaunan niya lumabay haunahan nila amo in nakawuno haama nila di tuod sila mamaus atau mamuno hatauyan may ta sabab sin pag-addat nila habulan ini timagna dain hab Dzulqa'dah sambil Dzulhijjah Muharram iban sin Rajab bayadto in sambil nasabut aparman sin Allah Ta'ala wa yas'alunaka anis syahril haram bang kau maasubu ya Muhammad hatungod sin ashhurul hurum qul wa yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir hatungod pagbuno bang kau maasubu ha bulan ini amo inasabut ta ashhur al hurum qitalun fihi kabir in pagbuno pag-asabdo habulan na sabot 4 ini sa lagbu dusa pa Allah Ta'ala malagbu in dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala in hikarua lianna hurmata intihad al-maharim fiha ashaddu min ghairiha sabab in huminang kita langgar syara hiaram sin Allah Ta'ala habulan 4 ini huun misan siya bukun ha 4 bulan na sabot ini in hiaram sin Allah Ta'ala haram da inangunta sumagawa bang kumugdan ha 4 bulan ini malagbu in pardusahan niya dain sin amuin makahinang kaudusa maksiat atau akan hiaram sin Allah Ta'ala habukun 4 bulan ini jari niya mga kaulungan sin Allah Ta'ala asabab sinyad tu hiaram atau waliyang kita sin mahasuci Allah Ta'ala
huminang sin maksiat ha bulan nasabut ini. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihin anfusakum. In hikarua yang langan sing maha suci Allah Ta'ala fala tazlimu fihinna anfusakum. Ibut ayaw niyo tuud anyayaha ingin hawabaran ni hakaibanan magtatafsir katiluagan sinhang putag bulan subay tuud di anyayahun ta ingin hawabaranta sa hakaibanan tiantu nila in 4 bulan saja. Ayaw tuud umanyaya hagin hawabaran sabab sa lagbu-lagbu pardusahan amuin bang makahinang langgar syarat pa Allah Ta'ala in buok manusia. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ayaw niyo tuud anyayaha huminang sin langgar syarat hiaram sin mahasuci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Launghi Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fala tazlimu fihinna anfusakum bi'anasin agiku hambuk panafsir hakatilu agan sin hangputag 2 bulan hakaibanan panafsir amunain 4 bulan saja yaitu demikian kia riwayat dengan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala ikhtassallahu ta'ala 4 ashhur ja'alahunna huruman tiantu sin maha suci Allah Ta'ala in 4 bulan hatinya hiaram in huminang langgar syarat pa Allah Ta'ala sabab in huminang langgar syarat pa Allah Ta'ala habulan nasabut ini salagbu-lagbu pardusahan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian opositnya in makahinang isab kau karayawan ha 4 bulan ini malagbu isab intung basmia pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dain sin aruga ing bulan makahinang kau karayawan malagbu isab intung basmia bihil sing mahasuci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wa khassallahu ta'ala al-arba'ata al-hurum bidzikri wa naha 'anil zulmi fiha tasyrifan laha. Artinya hangkan kita liang sin maha suci Allah Ta'ala huminang langgar syara pa Allah Ta'ala ha 4 bulan nasabut ini karena panglagbu ikaniya. Karena panglagbu ikaniya amu indi kita huminang langgar syara pa Allah Ta'ala demikian panglagbu ikaniya amu nain huminang kita karayawan habulan nasabut ini. Wa qala Qatada inna zulma fil ashhuril hurum a'zam khati'ah wa wizra. In kaanyayahan ha 4 bulan nasabut ini salagbu-lagbu pardusahan iban kaanyayahan harwaing bulan. Walakinallaha yu'azzimu min amrihi ma yasha. In Allah Ta'ala halga'anniya in pakarajaan diin in kabayaanniya. Halgaan sin mahasuci Allah Ta'ala in unu in kabayaanniya halgaan. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala istafa min khalqi